muraho neza, twongeye kubaha ikaze tubifuriza amahoro y'Imana aho muherereye hose, twizere ko mumeze neza. Uyu munsi rero twagarutse nk'uko twari twabibasezeranije mu kiganiro cyatambutse ko tuzabagezaho bamwe mu baminisitiri bayoboye minisiteri nyinshi. Ibyo bivuze iki? Bivuze ko tugiye kurebera hamwe urugero niba minisitiri runaka yaravuye muri minisiteri y'uburezi akajya muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga gutyo gutyo. Tugiye kurebera hamwe rero bamwe muri abo baminisitiri babashije kuyobora minisiteri nyinshi hano mu gihugu cyacu. Hari ubwo umukuru w'igihugu ashobora guhindurira inshingano ugasanga kuvanye muri minisiteri runaka agushyize mu yindi. Kimwe n'uko ashobora kubona uwo mwanya utagitangamo umusaruro rwose akakuvanamo ukaba ugiye ku ruhande. Ariko hari n'abagira amahirwe ugasanga bamuvanye aha bamujyanye ahandi. Abaminisitiri rero bayoboye abandi kuyobora minisiteri zitandukanye harimo Dr Vincent Biruta wayoboye minisiteri 7. Undi minisitiri wayoboye minisiteri nyinshi ni Musoni James. Undi nawe rero wayoboye minisiteri nyinshi ni Minisitiri Dr Uwamariya Valentine. Undi minisitiri wayoboye minisiteri zirenze imwe ni Dr Mujawamariya Jeanne d'Arc. Yayoboye minisiteri y'uburezi, ayobora minisiteri y'ibidukikije, ayobora minisiteri y'umuryango ndetse anayobora minisiteri y'abakozi ba leta, ariho yasoreje ubwo bamuhagarikaga ku mirimo ye. Undi wayoboye minisiteri zirenze imwe ni Dr Charles Murigande. Hari n'abandi bagiye bayobora minisiteri zirenze imwe nka Louise Mushikiwabo wayoboye minisiteri y'itangazamakuru ndetse akanayobora na minisiteri y'ububanyi n'amahanga. Aha twavuga na Dr Pierre Damien Habumuremyi wabaye muri minisiteri y'uburezi ndetse akaba na minisitiri w'intebe. Ntabwo twakwibagirwa Anastase Murekezi wabaye minisitiri w'abakozi ba leta ndetse yanabayeho na minisitiri w'intebe. Ahangaha nta nubwo twakwirengagiza Nyirasafari Esperance. Nyirasafari Esperance yayoboye minisiteri ya siporo ndetse anayobora na minisiteri y'umuryango ariyo yavuyemo agahita ajya muri Sena. Aba rero nibo nabashije kubona mu baminisitiri babashije kuyobora minisiteri irenze imwe. Nawe ubaye ufite undi nibagiwe wamutubwira muri komenti kugira ngo amakuru akomeze amenyekane kandi dutange amakuru nyayo azafasha abazayumva akamaro. Murakoze cyane.